Ngiright ngisharp. Ngiphuke umoya, inhliziyo yami ibhlungize ngiyasheka namanje angazi ukuthi ngathi ngathatha le itulo or ngithathe le speaker ngisilahlele phansi uyangidina kahle uyangikhathaza emoyeni. Asisiyeke indaba yesikhathi kunabantu abasebenzayo abangabona abantu babo like i247 mara uhlezi amtshelile ukuthi baby ngiyakuthanda kumina something lokho wena uzongitshela ngesikhathi yini isikhathi ifoni iyakhuluma umuntu mfethu uma umthanda mfethu kumele umthande uphinde umuthi isikhathi sakhe sonke asifunayo wena uhlala uhamba ama-out nabangani bakho somani ngifuna ngenze njani phela ngiyindoda nama-feelings mina uyabona ukuthi nalo muntu ozomthola uzoyilumtshela lonto leyo kusho ukuthi wena ilove awuyazi i-LOVE awuyazi ngizokufundisa or ngizokuthumelela ngosambori ukuthi akufundise ukuthi uthando yini anyway ngiright ke papa ne ngiyabonga sithanda sami bye bye mfethu bye bye Marudom uhlala uyazi lonto leyo udom kimi yazi ufana nani manje njengeplastic la se Shoprite I mina ngikhathele kuthenjwa again mamela ke nempahla njengoba uthi njengoba ngikhuluma ngempahla ngiyithatha hayi ngithengelezwa ngoba ngikuthanda ngifuna ukuthi ubukeke ungabonakala ukuthi siyazini umuntu wami impanga you understand mara nje hayi ngiyithatha ngiyabonga anyway ne takalani sisami Yimaruta skuma sosilabang yo yangidelela so just like that relationship is finished hayi angeke mina ngikhona ukudla amanye amatha omunye umuntu usho ukuthi unamanga the guy so ngisharp ngaye mara my sister why 8 years so younger like that no ngikwatisa ukuthi yazi like isonke lesikhathi ungitshela like amanga hey ngoba abafana banamanga bafethu hashe ukuthembisa izulu nomhlaba but anyway yazalwa nabo like semhlabeni so maybe asokutholela counseling maybe uzocabanga kahle about your decision no angifuni counseling mangabe ngizothola counseling shooting ngiweak mina ngizozikhansela mina aqali ngama ngithi counseling is for weak people hayi mina ngiyacabanga kanjalo mina ngiyengize ngikhona counseling mina ngizozikhansela mina iside lami and I'm sorry mangabe ngikhuluma ngabe ukuthi abantu abaweak no but ngithi dependa ngomuntu ukuthi usuke aphatheke kanjani hayi mina ngizoqina ngizojima yo angeke impilo yachubeka mara ngizothatha isikhathi ukuthi ngithoye nomunye umuntu yo hayi ngeke